Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the tackle like Benjamin on the president. Obviously, also go Mr. Post. Angesal, man, angesal. So around 11, is the 3rd October, Mrangapanda, of course, if you get a live video. By the way, before you get this video, album Rangapanda say as you can see, you're available on YouTube. Spotify, as you can see, so I have a stream, stream, eta jaja later, stream, look say, do stream, kona songata jajiwa, my one makalewa. So I don't only like a cat. No cross and a crementat. She called a cross and Matasa Shangan of this. 5 minutes, 5 minutes to 12, Tashiri. Shirkango. As you can yes, Ragapanda, of course, Maraka Recombeso, so album again, they can go with the crossing the cremetat. So based on map cross here cremetat, and you cremetat no can go. So it means hilla. So let's show like maybe a figure of speech. We cannot be really sure if impela I cremetat. And I could confirm about the cross cremetat delhi. Because Lia Iwa really much Yakango. I'm not sure if he have a lion and Namara cremetat delhi. Then I can go and I combis because no kona still viva ya rukso na cremetat and so one cross delhi. As you can see, cremetat diva la matrinda, and then the go can go over. Marnoshna, I think she make sense, guys. I think it makes sense. Go maybe possibly go you wanna leave look on cross you're gonna limranga panda because you know get a can go over. But the Ramon if I found back can go. Or no makali. And then I like cremetat. I think it makes sense. I think it was a figure of speech gonna come in and okay. Ntaka ku inyangeni va tumberini hala ka va ra bava la cheka mitilia ka ra bava la ikombela mi chekisa kwala na eka va the one mi cheka la ku endleka yini why mi tumbeta munhu va ka ngoma why mi tumbetela munhu mara mi tumbeta munhu mara na kurota why mi tumbeta munhu azeka ndiye vere usungove itsumile It's very to me like a rabava, and we like a coin or like a marmoy, it's very rababa. So obvious rock poem, Ragam Pan very boss and go video Chenga Alba. It's my album, Matasela Shingana, what they can go, we call it. So Tavon Shona, if impella show, Shakona de Shamatasela, she says Shakona, she does Shakotana, Stashkota Kukula, Sungo, Mr. Post la. Yeah, this is very fun, okay? Yeah, and then Rangapanda made this statement, okay? Mina kahle no faka nsuka la ka league ya kutanga xichangani sifake nsuka ni ya tlanga league yin'wanyana a swi fele leswi ni swi endla ku na mina swi vonini mfake a ni tivi kumbe ni ya tlanga maskandi se ni phikizana na vakhuzani na vadokama ni phikizana na vona valava as you can hear, so we better mangan as we can hear. That's what is basically trying to say. We are not project dealing our sure we judgment them ragapadi comes so I am tanga at all really none and obvious or stock rival you want to miss the post Ravara Ben Mangam Akuna one rival so we Ben Mangan comes to say balance the post so hey I read so since was go last year a bone show this year because look what's Texas this year miss the post atlhatlhoro kambe statement xa mranga phanda xi nga ze xi va ntiyiso so miss the post fika tirha hi matimba swinene because hey I read mahlasela xi ya ka ngopfu munhu bana bele mdayito ya na ku ta loko li fika le ka ra bava ba bele ni twa ku va ta ni twana a ni cheka bele ku yi kahle this level of marketing is crazy. I want beyond the marketing. I'm marketing. I'm being we have to agree.
kokwani Afrika matlasela xikwala cross xi la kreme ni le ku teni kokwani Afrika ma n'wi tumbeta misalo nta secha hinkwako nta ngunduvanya hinkwako kokwani Afrika a mina chance sweswi ni rhumbele masocha hi renderile kwala ka ngove mahlasela xa hlasela nyamuhla loko nga n'wi kumi ta sayiba tinhlolo ta huma Kaizen ni hundzulukile ya ni ku ri mhaka ka phata xo ku enjoyeni so it's basically you flexini so ya Areds ta of course album yi kha hi voni swo ku yi ta kha yi fambisa ku ni very yi humini ku himpela ta ku ri ku hlaseliweni na hi ku veri yo sungove yi tumberini very this year swona hey khale se yimeyerini yona hey ku 2023 a va hi dikiserini so 2024 yo hlamala kha yi miyela se hopefully hey Areds a hi tivi swi ta fambisa ku yini this year na this project ta vona swona ku himpela va ta va hi hlaserini na a ni ku very swi tlulele ku ri swi ta swi humeleriwa a ni vanhu va vulavula and ha swi vona even on the ground even online and stuff like that no hetela ku fana na mbyana a vhela nga hlambi munhu wa kona se ni n'wi khome imagine kako ku ri wa wena hey guys bifi ebeni menga ni ya vava yo imagine phela swi ya duma tiko hinkwaro ko swi ngo va yi hlambe swi ya hi wisa ka mhaka leya hembe phela ku vula ku hembe nje like yo se swi ta tiki ta hamba yi tshama yi basini Mr Post because if not swi ta confirma statement and vanhu va nga n'wi teka na video a thyakini hosi ngo Mr Post swi ta tika swinene so swi loko in public yi fike yi tshama yi hlambini hosi ngo because swi ta tika manjeni ku swi ta swi dumini ku a yi hlambi yo hi imagine yo hi ya imagine hava ni nga ta swi kota a ni nga ta survive kha hinkwako va kha a ni hlambi risema risema na sweswi wa ni hela ya jani hela na nga tlelaka nge tleli nge tleli role model ya yena yi nga size yi humesa swi swa kona a ka ha ri 11 yi yimele ku twa tinghoma me swa ya ni yingiseli kasi mina nga fanele a yingiseli swa yena marito lama vava lama so ndze ku tlhava yin'we ya ti-YouTubers hi wona marito lama and mani a ni ngo hemba ni n'wi be kan'we ntsena ni vona sa hinkwenu a n'wi tivi ni n'wi be kan'we ntsena ku swi swa ha ni voni ni n'wi be kan'we ntsena ni vona a vumbuluka ya hala na hala ni xori marito lama vava swi hi ku i mani a nga rhanga mavula ni n'wi ba ni vona sa penga ya hala na hala ni nga hi n'wi tshika hi ta vuyi round 2 so imagine you a yingiseli swa like how do you feel phela mi ti-rivals lama how do you feel a ni yingiseli matlhava marito ya lama guys ni swi witnessini loko na mina ni swi endla swo fana na sweswo ni ku a ni voni swividiyo na ni swa yena swa yena mina ni yingiseli hi yimele ku yingisela swa mina imagine guys imagine swa vava swi endlaku and very serious mina ku hlekela hi serious so hey Areds hayi va ka Rabava va nga ta siyiwa vhele ti-taxi ta ka Rabava ti nga ta siyiwa yi fike yi vula leswi mi rhanga phanda mi se ku ti-taxi ta ka Rabava ti ta ti chaha mina ntsena ti-taxi ta ka Rabava mi suku ni twa ma ku ma sete tisawundi ta ti vuya mi suku nyimpi leyi somehow liya ya hosi ngoma va ka Rabava so ni ve ni kuma maxaka vhele so it's crazy vhele le ka kokwana or ka mani moyena sweswo so it's very crazy because somehow a ti kumani so taxi ta ka Rabava still ta continue ti hindza kha ti bisa inani Benjamin the president on the obvious sisi cross le and Mr Post na feme kwala kusuhana loko ti hindza hi la obvious swo boha a ti twa a ni ti hindzi la
swi nge endleki ti kha ti bisa laha ti kha yi ye ku rhaseni volume swi nge endleki so a ni tivi so swi ta tika swinene swi nge endleki so a nga swi twi a ri femeni ya yena so hikwalaho ti hindzaku hi kona hi yona main road se hey a redzi guys hi yona main road ku ti fike ti jika hi la I wish mepe wena u nghena laha a ni ta tlhela ni kombisa kahle unfortunately a nga nghena loko Google Maps hi ku ti ngheni kwa swi ngo eva a ri femini so swo boha a va kha swi twa wena mhaka leyiwa imaginani va kha va wu hlambi yo everyday hayi I reads guys bifi ya vava yeah, and then he came back to kokwana Africa ne ku na video ya ri kokwala ka chanda zama ku va ni hi lava ni ta zama ku va ni hi lava loko se mi rhanga phanda yi vule leswi kokwana Africa hi magic mi zama ku yi cinela va nga ta kwata hikuwani va right tingoma ku ku to cineka ku mi champa ke mi cina ngopfu kokwana Africa it's because ku na a video ya Mr Phosi nga tshama yi va kona ne as you have seen so kokwana Africa hi yona kwala yi kha yi chayisa kwalani swi nga kwatisa hosi ngo Mr Phosi strong loko va yi kha yi chayisa risimu ra na dedlembeta kwala yi ku why mi nga cini so hence ben ma nga now hi singu kokwana Africa a yi zama ku va yi cina loko yi bisa laha swi tikomba ku himpela yi le ku enjoyini swi nga ta kwatisa hosi ngo Mr Phosi video kona yaleyo loko mina hey loko ba ma hlasela mdzima hansi enhloko ba mukapa kokwana Africa loko mi va vona ni va nga ta kwata va ku ya a wu cini we chayela mi as I see a vhele na mata tizwani ya ti hlanganya njhani a ti tani ta ti hlanganya ndani a ti tani ku na mapfurha wo la ku totiwa mara guys mara a mi ta fila njhani ku ri n'wina guys ti vekeni mikondzo mhani nga ta lunga okay ni swi cinta ku te ku nge vi na risimu ro tlula malambani mara siku ni fambaku emisaveni swi kahle ni swi veka on record ni fanekele ni famba hi risimu ra Malwela as I've heard yi kombisa ku hi yona ku vona ka yona ku hava risimu leri of course ri tlulaka malambani ka this new project and then it continue to say as I've heard mromphando yi kombisa ku yi lahliwa yi kombela ku va yi lahliwa hi risimu ra le ra Malwela leri ku yo lwela vuton'wini kwala yi nga fika kona vhele swi kha swi tika swilo mhani va xavisa like everything just to make sure sweswi ya mi kuma munhu a xavisa na matamatisi just to make sure ku va na a living kha swi tika swilo yi lweleni of course yi fika kwala yi nga fika kona so yi kombela ku va yi lahliwa hi risimu leriya wena mhaka leyiwa loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe if there's something you must inherit, it's your parents' enemies. Make sure you inherit them. Loko I tindlanga wena elungeni va ka va heri loyi I ta ku fambisa wena I tindle hi ku wena wa khongela la ku yi tshunela wala mi ta famba if there's something you must inherit, it's your parents' enemies. Me, if you don't love my parents, me, I also don't love you. Yeah. Hayi ngolobi na mana mina na wena se fane va maseve hey me ta famba yeah me ta famba munhu enge zondi mana wena randa wena me ta famba yeah me ta famba ita yembelela le mandla be me fambeni